Amen. Ngithe njoba asena umuntu emhlabeni ngathi asinababa asinamali asena bhuti asena lutho kodwa nje angihlanganise ngihambe ngiyovela enganini yakwethu bese ngiphatheka kabuhlungu phela ngithi ngeke ngisashonela lodwa bafika nasethempelini nosizweni be awusitshele ubuzweni lapho utheni wena Manazaretha ngiyambonga uNkulunkulu wakashembe ngoba uyakuhlelela. Amen. Ngicela ukuthi ngibongele umshumayeli wenkosi. Ngiyambongela. Ngimbongele udadewethu umkhokheli. Akangelami ngisho ngelama. Awubakithi. uNkulunkulu ezibabusise Manazaretha amahle. Ebaphe ukuthula nokubekezela ngoba akukho kuhlulu ukubekezela nokuthula. Wenza into engathi awuyiboni ubuyibona. Ukukholo kuhle ukubekezela. Amen. Manazaretha amahle kumthwalo kumqanso ukwenza lento abayenza uManazaretha. Mina ngaha nje lo baba abadaba Manazaretha umshumela ushange kodwa engazange amukela amabandla eselekhe gula ethi mkami ethi lento ngiyohamba kabe emhlabeni ngingakwenzanga ukuthi ngimukela amabandla ubhale phansi lokho ephepheni kuze ukuthi nezingane zami zikwenze ngithi uzwe ngobantu usuzokufa hawo ngizothi na amakhola seniyabhula ethi ngiyahamba mina Manazaretha amahle kodwa uthe sehambile ezweni lasemhlabeni ngathi ngisentabazwe Manazaretha wafika ngajuluka ngamanzi wathi lokho ngathi nokwenza nini ngizokuthatha nawe uyobona lapha engikhona Manazaretha amahle ngabe ngathi ngibuya entabazwe nganquma usuku ngathi Mshumayeli wasabela ufika ushange kanje cha ngicela ukuthi wamukela amabandla ngicela ungikhulumele nebandla ungikhulumele nabasondele nobaba bekwazi ukuthi becele kubaba Manazaretha amahle wabe umshumayeli uNtulu ethempelini osizweni wabe sefonela umfundisi uKhoza wangapha emachonweni wathi baba umfundisi nangu udadweni uthi ubona umyeni wakhe kanje wahamba emhlabeni ngamukela ngamabandla uthi ucela umcelele kubaba uthi ucela ukuthi ushange emukelisa amabandla waya umfundisi baba ngingena ifoni ithi 1 no 2 wathi baba wazi kunzima ngoba umuntu umukela amabandla awumazi ukuthi ubhaje kuluphi udaka bese usenqunyela amadedi usuka kwaseduzane kakhulu kufuneka ukuthi lento uyihlelele sikwazi thina boshembe ukuthi sihambe umuntu siyomfuna lapha khona Manazaretha amahle wathi kodwa ngoba sekuhleliwe nededi sinqunyiwe seningasanenza Inkosi mbusise. Manazaretha ngiyabonga umuntu owenza into umphefumulo sahlangene nenyama ngoba kunzima ukuhlanganisa kusuka kungasahlangani. Sekwenziwa zonke izinto kwathatha uMnazaretha wabekwa lapha phambi kwami ngathi weNkulunkulu wami lo Mnazaretha ngabe umbethe umnikazi wawo. Manazaretha amahle ngiyabonga ngiyanibongela. Inkosi businizile amen. Khona konke lokho absele konke kuyafeyila konke lokho ngiyela lapha ehlala ngicela ukwemukelwa kufika isigijimi luphethe ibhuku elikhulu eligaka luthi kumpungozo kaMasibuzo hamba ngesusu pungozo thatha lathi ibhuku ubhale bonke abantu abanikele kwembesa umshumayeli anginangiza ngiqonela undaba nje kuphela mfethu ukuthi nje la asibe sekukholweni singakhuluma kakhulu sibe ngamagakho kodwa ikhona into ethile funa siyilungise ukuthi wemukela umshumayeli uphelele yini inhliziyo yakhe ikule wathi Pungose uthi ubaba umpongose babona sekukhona ulawundi lapha entakwethempeni nalahlalana entakomthulwana kukhona ulawundi omkhulu babethe ikhona phakathi uthi bonke abantu abanikele umnikelo wabo bemukela umshumayeli
ngicela ubafake lo lawo abanganikelanga ngendlela iphelele ungabamemeza amagama abo lapho kuleli bhuku kodwa uzobabona kuleli bhuku abantu ababhaliwe abantu abanikele ngothando nabantu abanganikelanga ngathando uzobabuyisela eceleni bazoba absent abazungena lapha kulo lawo engibafaka kuwona okwesibili okwakuthanga nje kwakuthanga uNkulunkulu bafethu uyasithanda ufike omunye ungilethela inkinga nje uthi ufike ubaba ebusuku kimi wambuza umshumelo wami ebuza kuyena uthi lo muntu ubani umshumelo wakho uthi ngiyathula angimphendule uthi ngathi kwathi ngekudala cha umshumelo wami ubiyela hawu ubiyela umshumelo yakhe wathi umvanga lokho bani wathi ngcina wathi umvanga wami umkhize niyabona abantu balotshwe emazulwini abalotshwe bekhona emhlabeni njengoba namhlanje baphakamiswa nje abaphakamiswa emhlabeni kuphela anginakho okude enzokhuluma kodwa bengikona ukuveza lokhu nje njengoba silapha singakhuluma kumase bangamagazi benzo kodwa asifuni ukuphelele yini esikwenzile la ekhaya nesizokwenza kuseni manje ekuseni semuke ngoba makwenzeke ngebhathi lomnikelo lapha kwemukela ngoba phela asikemukeli sebekwenzile bona kuphelele kodwa ukwemukela kwethu thina ukuthi kube khona into esingamathempeli esikukhiphayo sithi siyalimukela nje siyakubona kwesipheko ngokupheka hambe siceleni lokupheka kodwa kukhona futhi ukukhiphe ngiyamemukela nami umkhokheli esibethi mhlawumbe ihlala ngithi ngizoshela esithebeni ngulona ngibhekile ngiyamemukela umshumayeli ehlalani nakhe nami simemukela ukhiphe ihlalani ukuze ingilozi zabantu abalaphana nazo ikhombisa ukuthi imemukele umshumayeli batabasezulwini ilokho ngithi anguveze nanokuthi bafethu nje bakhulunywa nje kukhulunywa kamnandi mama nawe baba mshumayeli asibe umhlanga sonke sibe umhlanga kukhulike uba phambi kwabantu abantu bakwazi ukukhuluma kambi ngabantu bengenze lutho ngiyabonga nje bencoma umuntu unconywa ngomsebenzi yakhe lithi iBhayibheli lapho Jacob kholo ngenamsebenzi ukufile nje kukodwa ukholwa nje ngenamsebenzi ukufile kukodwa ngenzeka ukuthi asikholwe sinayo imisebenzi kodwa besiphatheka yonke into engalungile sathi ngoba sipha umoya wezulwini bafowethu ngoba sonke la ngeselindlela yodwa kuyaphi